Ki nong yalam ka Federation of Kazi Jantia Ngaro People FKJGP North Khasi Hills District rengkat batnak Umling Circle. Haka kanyo terik urisau arajar arpuar kilalit banjurib ya kesurok PMGSY ke bapenya na Umling sya Umling Lambrang. Kebala pensateng daw kontraktor kelemda pendap hok nadu kesenam arajar kat pra kumbala bu ke sorkar jela. Bat kaseng kan seshim kia bana ikendu igi bor bahalor jo ketenat PWD bat kumjo bandawa na uni kontraktor dan pendap no mardor ya kejing siang rong ya kani kesurok. Hakani kejing let jurep ka FKJGP lalam kemat Vice President ka FKJGP North Khasi Hills District uba Marshall Dingdo bat Presiden ka FKJGP Umling Unit uba Banroy Walang. Lambat kiwi-kiwi, bat kilalap ya kejeng pensaat teng klem da siang rong ya kena kesurok na Umling sya Umling Lambrang. Kabala bu penban gipat ba ha kejeng iya kabakrau ha kalet kawan. Uba Marshall Dingdo ha bakran hikila patai kubor ula penpau bagaseng hadian ba kalayo lum ya kejeng ujor na gipat ba. Kibala mat jeng iya akabayday ba kejeng bu teng jong kontraktor ban pendap kejeng siang rong ya kena kesurok. Kumta keseng kala shimkia banak jurib kena kesurok balalap ya kejeng shisha ha kaba bon ki benta shimla pendap ya kejeng siang rong kumbalamang na skim PMGSY. Ule thu ru ba keseng kala lap ba kejeng pentrei ya kena kesurok balamang na kasnam arajar kat pra shimla la ban pendap kat kum kapor balabo da katenat PWD. Kumta nakaliang keseng hi kaseshim kiaru bani ikendu ikibor bahalor jong katenat PWD bandawa bagani katenat kan tuklar bat ban betaru yono kontraktor ban pendap no mardor ya kejing siang rong ya kena kesurok. Hani por ngi penpau ya kejing sngau diau ane kejing sngau si ke bakrau nakaliang jong kaseng. Haba ngi yo sngau ya kejing ut jing nam jong kejing long jing man jong kane kesurok kumba mengitip bagade kesurok ke balamang leng baga central sponsor scheme ke PMGSY ke beling ya ke lembrang leng baga umling ter ceduk sokpu hadin ba kum kini ki lightly kisnong nakliang kini lightly kisnong ke sokpu lembrang bet umling kilayo sngau ba lapen mang ya kene ka surok PMGSY ban upgrade ya kene ki existing ni penpau kini ki lightly snong ngasngau benong baki dap da kejing snok men teng henry pat kat banang yat kipor kisngi hadin ba layat ke proses jong ke tendar akba bidar lade ba bening marbaniang layok ben pentre kene ku surok ladang makla de arjar khat pra khat khandai keba ka amount jongka ladang ambakla hiru kalong skilai krur tam nipek bakat bagi nang ya kisngi kipor kejing pentre jong ne kontrak kalong keba suki hadu kata-kata kebenikong baar long kejing pentre jong u kalong i torti kalong i telot hadu kata-kata kamlong kat kum ka guidelines lane kata ka specification jongka PMGSY bakade benlong ku mengi kiwe-kiwe gisnong karkom tre ka PMGSY kalong kepada isong kun isong kia hadu kata-kata tenre ngam tip ke ke bajia haune kontrak ke jing ke jong u ke penlong yu bon tre torti kumne adin ka henre ke jing slemru ya kapor ke ban pentre ya namar kata ngina kaliang keseng hadin bagi jing ut jing nam jong ginong song snong niwan ban pej ban kemi da lagi jong ki kmat ya ke jinglong jingman jong kane surok la shisha hoj hakane ke inspection ke jongi ngi bagi jing tre kadang yat bat ngimtip ke ka rukom kadon ke kata ke prosedur jong kane jing pentre ngimtip longkot ki tre la shisha ba tre kanono kam ngila de ban yat bej kaladon ke jing i teng kum station bakut ke snong ngidon sa ke nyau spa mitar henre hang turu umdep usiang silongkot ui silongkot tambahan re ngingej scam ba ka tanat piduldi kum ka implementing agency ngatrai ba nakaliang jong ka department kidon kini ki monitoring bat ki vigilance agency ki ban pej ban kmi ya kane ka surok ya ka jingbit ka jingbiang ka jongka te namar kata nakaliang jong ka seng ni bu ya ka jingkerpat ka bakrau yune u kontrak bau un simkhia ya kane mau bun pendep kham kloi ya kane ka surok